Так, туғандар, так деген. Туғандар, 3 жыл алдың 176 кәрі? 161? Жоқ. 3 жыл мұрдан кегенде ошондой кийярыйо мен келдик. Коттедж снимать кылдык. Квадратыны сурагандан эсимден чыгып кетти, договор бар. Туғандар. Bir қатар көрсөтүп өтөйүн. Бисмилла. Biz geldik. Böyle kelebesinden geldik. Так. Свет жоқ bu. Жанбайды ал. Айтыш керек, жандырды. Так, туғандар. Чай ішүүчү жер экен. Biz dal ушул жерге келгенбиз 3 жыл мурда. Дал ушул Нуржигит тамак шеф-повар. Biraz мына жагы өзгөрттү. Потун жап берем, потун өзүңөр ап билесиңер деди. Казанды, очокту, музыка, постельный белье. Постельный бельелар калыптыр, чачыктар. Калыптыр, ошолор бекер экен. Калган жак казан 500 рубль экен тугандар. Тамеки чегиш, эс алыш. Так. Биринчи этаж. Көрсөтөлү. Так, киргенде оң жакта. Тоже комната. Кирдик, туалет. Тоже bir комната. Кирип сол жакка жүргөндө бильярд гаражда. Бильярд эс алат экенсиздер. Андан кийин экинчи этажга көтөрүлөлү. Экинчи этажга чыкканда бул жерде өзгөртүптүр. Теплый пол экен. Потка сразу билинип турат. Дискотека. Данкадунку. Андан кийин 2,5 комнаталарга чыкканда этажга. Так, бул жак баня болсо керек эле. Баня. Saat 7'den ottu jaga turmay kıldık. Saat 11'ge dayar bulup par, büyük bağır var. Sırası balkonga çıkıp esalaslar pardan çıkıp. Esalıçı bölmeler eken. Tuvalet, duş, борный. Комната. Спальня комната. Шундай тугандар. Так, достор. Тамак. Жарқырап жатат. Что дальше? Спонсорлар. Қандай отырып жатасың? Жақсы. Так. Кечен күні көрлері. Қандай отырасыздар? Секін. Қашыр. Қуанышыр. Так, балдар. Жақсы отырып жатыр. Бұл жерде көршілеріміз Мағрындың құлыны. Атыңыз кім болады эле? Өзіңіз бір таныштырып. Атым Саламат болот. Нарым Ақталасынан болом. Москвада биздин үйгө куш келипсиз, конок болуп, биздин чакыруубузду артка кайтырбай макул болгонуңузга рахмат. Рахмат. Комуз чеккендерди сыйлайбыз албетте. Ошо бисмилла деп кыргыз жыттанган ырда берейин анда.
Yaşıldan jibek tağıngan Көңілге сүйгін гүл жыты да көркөмү мени мас кылган Ашу төрменен чолоктур эңседим сени сагынып жадырап өскөн гүлдөрүң жакамаң үзүп тагынып обонуң сосоң болушчудан маскадан чыккан жаңырып Тодоғың өскөн балалык тобулуп чигит чабышып bir günü on жолу урушсак он жолу кайра табышып кушу боюн салчу элек ай кулундар менен жарышып Açılgan anın appağı gül görsün Okşotup koyum özüngü Talaydın tağın öngdönüp Jal-jalım görüngüm gelet gözüm Jal-jalım kançaga mintip jürümüni Oydoğu gana sırdığını çalbay Haptıgıp ketti jürögüm Çansa sana bolacaktırsan Jal-jalım kançaga mintip jürümüni Ösöt janaşa Alışı oynup gülçelek Jal-jalım altı bir jaşar bala Все, да. Родную? Хорошо.
açkan jırgal ey gündürdün ay gündürdün o gündürdün ay ay hayranı gana genen doğumuz bol maldı bir ganadan dude cerviz jigiti şayır kız altın ey mınday kutmandı kırgız ey eli biz oy cer biz ay eli biz ay ay ey oy Ama YouTube баржакта уккан ама шулай уккан баары башка. Мындай жанагындай сүйгүрларын, эмелерди жакшы көрөм да. Бирок элге ырдабайт элем деп атпаймынбы? Ушул элдин алдына ырчы катары келип ырдаганын биринчи болуп турсуңар чын. Мындай. Биринчисиңер да. Неге дегенде мага элге тигилер ырдап койчу, бул ырдап койчу деген мен текеберлигиме жакпачы да, анан ошон үчүн ырдабайт элем. Бирок ошол кыргыз аспабы үчүн ошол нерседен секирип өттүм да. Мындайын ырдайм негизичи. Анан ушу элге жаккан ыр көбүнчө шайыр экен. Амага жаккан ыр муңдуу ырлар да. Жанагы сүйүп калдым, күйүп калдым, жетпей калдым, анан күйөөң жакшы эле деген. Жетпей калып барбы? Эми ушу шайыр ырларым деле бар. Ошону бирок силер үчүн жаттадым. Ушул азыр ырлаган ырлар алдын ала эл ушундай дугат экен деп жаттаган ырлар. Ата бабалар демекчи айтулакын жеңи жок, айтышарга теңи жок. Көк сулуу кылган ошол сөзү болуптур да. Көк сулуу канчалык сулуу экенин ким билет, бирок ошол көк сулууну ырдаганда кыргыз аял затынын сулуулугун даңазалаптыр да. Ошону билген үзүндүн ырдап берем. Aşıkmın sizde perge aytalbay sırım demigen adamdımın çağıynavay ayttırmay bilsen emine kızıgam sizde perge kıynalam çındap demige kişini mınça çurkatmay da kıynabay bilsen emine Gülgünde gülgün gümüşüm Gülgünde kızdın gülüsün Güyütte düşüp жүрüşüm Gülgünüm aytçı kim üçün Güdürüm takır üzgün Jok güygüzüp süyün ümütün Jark etsen güldoydu gülüşün Da jaydar kızdın gülüsün Jalınga düşüp жүрüşün Da jalım aytçı kim üçün Janımdan astı çıkkım jok Oldu can kızıp süyün ümütüne Görüşkön günüm saltanat Görküngön gün ay jaltanat Görkömüň janda göksödüp Gömököydüm baltamat Görüşmey ketsen göksulu gölök töp gözdün jaştamat Jolukkan günümde saltanat Jogortoň ay gün jaltanat Joduragan kelbetiňe jol garap tarttım köp azap Jolukpay ketsen göksulu Oldu jorugуň estep jaştamat Bete gelip eldeyim Belgi bir berip çakırsan belgiňe gantip gelbeyin Jaylodo beles kırdayın Jaşlardan çıkkan göksulu Jamagyň töküp döňürdayın Jaraşkan berim ekensiň daň oldu jaltanbay garabırdayın
Буларга даярданбадым эле, байкем сурамып калдыр да берейин. Менде отказ жок мындан кийин. Sezmekmin hey süybesem eğer men seni Joktoy tengdeşim Gömülden suygun erkesi Vakıtты kaydan sezmekmin hey Bayqabay kalsam men seni Sezbey arzusun Durmuştun baş bayaş olsun Öpmökmün seni görbösüm Ömürdün sezbey Jaşonun sezbey Ömürdün sezbey tatlısun Ötmökmün seni görbösüm hey Ömürdün sezbey Jaşonun sezbey Turmuştun sezbey tatlısun Jaşonun sezbey tatlısun Hayır ele bayağı eskirlarga kaytaylı. Negizi bizdin Alipey şu şakta jatıp. Bizge A degen tamgany öýretken ata-babalarыбыздын bolboy эле çeberçiligi, sözdörü güçlü. Bunlar нормальный кадр düşürdüz. Rahim Allah taus şu Begim Aygır'dan gelen şunu çöp. Kommentariyelerde жазып kalıp okusan tövünç. Bizdin ata-babalarыбыз karganına karabay jap-jaş kızları söydürgende. Ayıptan gana paydan buldum bu Karlı kaçmıçı çırağım kadırlavıçı raşkanga kanagat kılıp duramın Evine gelgen ekensin esil kocaştı kuvagım Ukkansıp kaldım önüngdün karagım kazaktın möltüre bulağın Жылажың ғанасың дуңаң оғышың Жылулығың білгізген жанында тұрған адамдың жанына қуат кіргізген Тоқтоп қалған жүректі тоқтосыз қайра жүргізген
Too gülünдөй açılgan ошол тотели кушум сен кимсиң? Өзүңдөй гана өңдүң ао түстүнүң. Көрбөгөмөз бегелинен көрмөк турсун укпагам чомокчунун кебинен. Пери болуп келдиңби перилердин ажеринен? Апкарып калдым айбыгып ада айта турган кебимен. Жалтана түштү карылык, о карагым жалынды жаштыгы демиңе. Буралап өсүп күлгениңде белестин кызыл гүлүндөй. Авазың сенин не сонун бураган аргендо үнүндөй. Кай жерден өнүп өскөнсүң арагым мурда билинбей. Эми сен кимсиң атың сурайын, ата тегиңден угайын. Атаң ким, айылың ким, аталар айтчу дайның ким. Сөзү чугун улантар, сөк тамыр кайның ким. Куругуң ким, теңиң ким, угайын айтчы жөнүң ким. Азында болон айтчы садага, деги талпынткан эли жериң кими. Так, достор, ет даяр, помидорлар даяр, салат, наркы берки. Кармаш керек. Так, достор, законно пишет это. Там караоке поют. В общем, кругом особняктар экен. Париться этип чыктык ондан азыр мына банясы экен. Баня тарапты тартканга болбоду. Так, Осмон. Кандай пишти экен, колуңуз кетпейби? Кандай иште кандай? Osman. Qara musur. Musur yok değil. Orta paket aç. Osman o paket aç. Ola, yok mu musur? Bak. Bu suyu may mı? May. May. Size soğuk bak. Toyuyorsun mu? Ne güzel. Bir de bunu tuttuk çivi. Zaten gerekmiyor sultanda var. Kabile. Ona Bir euro var. Hı? Bir euro var. Şüphet. O ite saçmaydı be. Yedik. Bak şimdi. Evet. 3 yıl burada da sen şu de taş düşkünsün. Kızmaktan mı gelsin? 3 yıl burada da şu kazandan salottan müzik. Zakaz bir çocuğum değil mi? Zakazga var bak. Zakaz kısa çıkarırım değil mi? Yok Zakaz mı? Bu gayet cevap. Savadın mı? Savayım. Sağ ol, biz biliyoruz. Akyeneli oldu. Уже. Aha, tek şöyle. Приятно. Sağa gelemin aynu geçti. Ortada suyu var godin bizde. Olturup ekövüz gök köçeyin. Yetçilemin gayratın içinde. Yetçilemin gayratın içinde. Süyüm dep men sağan aytan albay. Süyörümdü bir özüngdön baykay albay. Altınım
canımdan çıkkım gelbey. Gelgen soň gaýra men gaýta albay. Gelgen soň gaýra men gaýta albay. Ar geçte sagynam adatymça, özüňden sürdönüm nege mınça. Uyalbay jalurup parap koyçu, bul geçte süýümdüň aýtam saga. Bul geçte süýürümdüň aýtam saga. Süýem dep men sagan aýtaň albay. Süýürüňdü bir özüňden baýkay albay. Altınım canımdan çıkkım gelbey. Gelgen soň gaýra men gaýta albay. Gelgen soň gaýra men gaýta albay. Canım sen meni oyloysunbu, oylosoň süýemün dep koýboýsunbu. Egerde dost ballar söz kılışsa, al menin süýgönüm dep korgoýsunbu. Al menin süýgönüm dep korgoýsunbu. Süýem dep men sagan aýtaň albay. Süýürüňdü bir özüňden baýkay albay. Altınım canımdan çıkkım gelbey. Gelgen soň gaýra men gaýta albay. Gelgen soň gaýra men gaýta albay. Taң atты туғандар. Коттедж. Айтты балдар. Қарға поқ-чоқ елек тұрып алып. Адам ұйқысын бұзып. Қандай болды туғандар отырыш? Зор болды. Жақсы ба? Тамақты баштапсыздар. Кеш қаншада жаттық, қаншада тұрдыңыздар? Тамақты жоқ, тамадық. Тоғадыңыздар ба? Кеш қарасам ұқтап отқан екенсіз? Мен ұқтап атым. Siz ше? Жақсы ба? Saat қанша oldu туған? Saat 7 oldu dostum. Tamam oldu saat 7. 7 boyu tamam. Елдер. İzmir'e sattılar. Bu. Düşük otun olsa gerek hiç. Sen ne bilen? Hazır bir olsa daha bayna taklit ederiz. Bayna taklit etmeye oldu mu? Ha? Baynanın dağı. Ha, bazamak tamam. Tabii ki. Bugün düş oğu şeyin. Reçete çıkıp duruyor mu ne? Bugün düş oğuğa şeyin oturmuş ol жерdeyiz. Sutka. Так. Happy birthday dedi. Doğan gününüz ben tasarım. Koyup yaşanız. Bugün Doğan günün ne? Kaç aydı? 18 gün. 28 gün. 28? День рождения продолжается. Да, bugün onda. Так, экинчи күндүн тамагы башталды буюрса. Жегиле, ичкиле, ойногула, күлгүлө, иштегиле. İştegile, jegile анан. Bravo. Yoksa? Oh, pay. Oh. Sağızgan anam uçadıyız olsunan dep. Salamat Mırza bilyardda Edik Mırza ökölü. Birisi bir şart düşürse bütöt okşaydı. Çok tileke karşı bolboy kaldırmattı görünmanlar. Öte katlı çabuk oldu, hazır melde şuvanılda, hazır narının kumunu Salamat Mırza'da. Soku caratıldı, bolboy kaldı. Kiyini verip jatkan uçuru, hazır Çavay ayılının kulunu Edik Mırza'da.
Tamay. Көздödü бирок болбоду тилекке. Атандашы азыр урганы аттанууда жок. Кетти. Лузаны көздөй барып токтоп алдышар. Анда меседе туруп Эдиктин атандашы центральный лозаны көздödü бирок болгон жок. Шайт көп кезінде Pay. Suyu hazır kirgizet болуш керек, Эдиктин атандашы. Жок. Эдик азыр катуу ойлонууда. Көрөбүз. Zirtillerden daha kelip kaldı. Mana Messi Samırza. Ekranda çıkıyor. Salamat Mırza. Ştar kigiz koyacağız dadı. 2 saat da sıkılıymış. Kamera gelgende başka şeyler aradı. Oyladım kaldı. Жоқ, мындай болушу мүмкүн эмес. Кутсайбыз, урматтуу көрөрмандар, Эдик Мырза утуп алды. Кала берсе жүрүңүздөр мырзалар, тамак аш жегенди, даяр болду. Сиздер үчүн гана тыңдама даяр. Жеңилгенди жер көтөрөт дейт. Сабыр. Приятного аппетита, ребята! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Әмейін ұшуған құрау салыптарына өтіп кеткен ата-бабаларымызға, өтіп кеткен жақындарымызға, өтіп кеткен жалпы мұсылмандарға, сахабаларға, пайғамбарларға, өтіп кеткен досымыз Ибраимұлы бақыт досымызға бағыштадық. Жерлерін жәннаттан қылып лепілбей қылған күнлерін өзі кеше қабырларын кең қыл сұрақ сауалдарын Аллахым жеңіл қылын жаратқан Алла. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Күнөкөрлөргө эмтат болду. Amin. Osman Bey Nurlan. Ниеттерге Алла Таала мени ниет кылгансыңар жеткирген болсун. Билип кетирген күнөөлөрүңүздөрдү баштан аяка кечирген болсун. Оолдардан алымдар чыккан болгон болсун. Хафиза хафиз оол кыздарды насип эткен болсун. Эки дүйнө бактылык насип эткен болсун. Жаман жолдон алыс кылган болсун, жакшылар менен жанаштырган болсун жараткан Алла. 5 убакыт намазды баарыбызга Алла Таала жеңил кылган болсун. Туура жолдон алдаштырбай ар дайым беримдикте ынтымакта эсен аман иштеп мекенибизге ата энебиздин алдына
Кыргызстаныбызга жеткенди Алла Таала насип эткен болсун. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Osman bitirsin. Ha? Abi sen ne yapıyorsun? Abi onu